Все дома в Турции сделаны вот из такого пустотелого кирпича. Сейчас посмотрим, насколько он крепкий. Arkadaşlar bak dün bir video yaptım. Türk tura gösterdim size. Ben bugün de göstereyim. İçiniz rahat olsun. Ben bu turayı duvar yapmıyorum. Bak şuradır ha. Bak. Şuraya bakın ha. अरे गुरबत अल्लाह का ली चैन छोड़ दे मुंडे पे चढ़ा